asibusise, asihole, asikhombe indlela lengiyo ngoba siyathi ukuthi nasihamba naye kude la siyawuhluleka khona embekunene. Sile bonke imisebenzi lemihle kuze kube ngumsebenzi oyimpumelelo bonke kunene. Mbanzakanya nawo wonke ama-programs e-African Union, ema-regional programs ne-amhlabuhlangene ukuthi live leSwatini liyatimbanzakanya nawo wonke lawo ma-programs liyawasekela lime nawo kakhulu kuze umhlaba utoba ngilomhlaba longcono kakhulu bekunene. Singakapoliteki etingqondweni bekunene ngako kumcoka kakhulu kusi leyo agenda sihambise embili kakhulu ebekunene. The SDGs program include ensuring Mhlabuhlangene wabuka kufanele ukuthi kuze kube nekuthula emhlabeni wongana kumcoka ukuthi ulungiswe tindlu letitsite letawubitwa ngekuthi tingileli hlelo la Sustainable Development Goals ebekunene. Ito khona ukuthi onke ama-programs e-Africa asebenzeke kahle kube bete bohulumende labawukhokhwa ngemandla kulandzelwe tonke imithetho netimiso etimiswe ngemave nema-constitution abo ukuthi ngiyona i-Africa lesiyibhekile nalesiyibukile nalesatiko ukuthi itaba nelekusasa lelihle ebekunene. Ibahlanganisile i-Africa ngiwo ama-programs onke lawa layawuthelela kiwo onke ama-regional bo-SADC bo-COMESA nalamanye ema-organization la within i-Africa latawukhona ukuthi ayi-transforme i-Africa ibe ngile Africa lesiyifunako ebekunene. Africa we want 2063 agenda. Leyo agenda leyo kuthatha i-Africa yonke ithatha sive sonke se-Africa ukuthi sibe munye sibambane si-Africa sisebenze kanye i-Africa ihluke kule Africa leyatiwa ukuthi i-Africa egcwele kuhlupheka kepha i-transforme ifike esigabeni ukuthi ibe i-Africa lese-advanced kiko konke ku-technology naku-infrastructure nakuko konke lokungaba khona ku-lifestyle yesive sonke lesisawuhlala ne-Africa bekunene. Ngithatha isihlalo sebukhosi i-region yonke yayisengakabi nenhlalakahle ide ukuthi ngakhanza i-region isaqungutela ngoba bekusenemave e-Africa yonke lebekabonakala ukuthi asengakamtholi Masibuse asafuna Masibuse namuhla ke njengoba simile lapha kuyinjabulo yonke ukuthi yonke i-Africa namuhla lokho sikhuluma ikhululekile political seyinensayela yokuthi ikhululeke futhi njalo economical bekunene. Boma ke ngilabadzala ngilabangakanani ngilabakhubatekile nge-support lenhle ngiko konke lesikwendako singemaswati ngilabasebenta embusweni even lonke disebenti letisebenta lena ngekwehlukahlukana ngabotishela bonesi bonke labasentela ema-services eveni ngaleto tindlela letahlukahlukene sonke mnonke bekunene
impumelelo lesinayo even kungenxa yokuthi nonke nawenda ema-sacrifices elangeni lanamuhla-ke asithumise konke leyo emsebenzi bekunene. Ayibambile ngoba abambe amasiko, abambe i-modernity, intuthuko, kuhlanganisa kokubili kutoze kuphumelele kwakho music lo kahle ngoba na ushaya ipiano ufuna ushaya omabili ama-keys kutoze aphumelele. Uthi konke lokho libonakala ukuthi live liyawuchubeka liye phambili ngoba noma ufika kumasiko emaswati aphuma ngetinkani, phuma ngemdlandla lomkhulu, konke lokho siyakudumisa kakhulu bekunene. Ngoba kude lo kwafika atifikela yedwana empumelelweni na sibambene singemaswati iAfrika umhlaba wonke sibambisane naloya Chikshele esivivaneni siyathi ukuthi onke amaphupho lesinawo la Swatini siyawufika ngalokukhulu bekunene. Mine now is to encourage